phone kaham jatuh naik dan kajian itu buku sono langsung no YouTube channel tahu sang kumlo thang lai jong lo kalau tong bike chat bawa kan kumlo thang jong lo region sini ya so region tu saya no bisa upload so nak kajian jong so aku no vlog no naik jong ni no tina motor vlog sing film naik so let's go let's begin the vlog. First of all, petrol fuel up kene har tak berlalu no, har total petrol pump full macam apa? Because no petrol, kongsa spesial kongsa around like 1.5 liters so. Let's go. How berapa ya aku itu mereka? Baju kali dapat ya apa jadi? Yang salah. Hah? Mau pakai boleh ya? Lice. Hah? Mau tam. Ek sotro. Full. कहाँ जाएगा? यस आगुली जाएगा. Toris kiri sih itu. Pas. Kah? Kata ni. 41 था. dah 41 ke 41. Online dah. Online kerja. Ek tiga online kan nomor nak cah. Ek tiga online di sini. Tata. Children Fellowship Friday program oh. So let's go full tank and total pakai 440 rupees ni. That means around like 1.5 liters na tunggu. So let's go.
So finally, sang tabuk khumlung area phai sok kya. Ya joy go bin gana sok pala ha. Hang accident magana wo. Let's go. Mai kari ni bagai kok salia hanya kok saya music mung ke pai phai ni hanya. Bebang no hanya sut ni khai fiu kok sa ya. Sang kaya te habis sa kaya yang te thalia. Dạ bài sông nữa sóc bài là bài sông nó quá papa sia vụt à sẽ ai da ai ê so we will be returning back right now thang lại này mà này khăn nào bay kia so tak thang ti block khalia bye bye तो ये है मेरा छोटा भाई जो अभी स्कूटी चला रहे हैं और हम लोग यहाँ आए थे मेरे दीदी के घर वो 18 से हमारी चिल्ड्रन फेलोशिप होने वाले इसलिए मेरे सारे कपड़े यहाँ मैंने रख के चले गए थे मैं इसको फिर से लेने आ गई तो अभी हम लोग घर लौट रहे हैं तो ये है यहाँ का कैंप मेरा बाजार ये इस बाज़ार का नाम है मेरा बाज़ार का मतलब मेरा नाम खुफिया है ना तो इस जगह की नाम भी खुफिया है तो मेरा बाज़ार हो गया
Now gold is not